Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namteteka la Benimanga the president. Loyi nga ta eka link of course na secretary general nga Padma Banda of course koleka ADP and also singo Mr. Post. Yeah, so lexi nga fika xi ndeka of course initially ni fike ni senderiwa the screenshot xa ti-votes mi nga mi kha mi tihleketa leta ka Khalanga Productions loyi ni nga fika ni vona laha henhla laha of course ku kombisiweni ku Padma Mabanda of course yi fike yi votela hosi ngo Mr. Post. However mhaka leyi yi fike yi ni tikelanyana ni ku is this real or sure editiwa because loko ni nghena ka Khalanga Productions as you can see kwala ni fika ni scrolla la ni ya ka ti-votes tetiya ku nga na Benimanga of course na hosi ngo Mr. Post ni fika ni cheka hosi ngo Mr. Post vanhu va hina a va yelani ma yi kona mhaka leyiwa so a ni kwala ni lava proof ya straight because as you can see kwalano mi kambe va chavisa MC na wa va humi a ni tiku why va nga humi a ni tiku why swilo swo ku swi va swi ri so ka Facebook a ni twisisi because loko wo searcha chavisa MC as you can see wona mi komba swin'wana a ni n'wi sechini already lowu chavisa CMC a nga ni block a yi blokananga hi lowu i va kha exist mara kambe nga humisa a ni ku ni lava proof ya video hi kota ku swi confirma so video yi kona. Yeah, so the individual of course a nga vi endla screenshot ivi a ni endlela video so video yena yi ri a little bit slow because a connecte ka Wi-Fi as you can see on top there mara hi ta hi kha hi landzelerisa just practice some patience hi kha hi landzelerisa video swi fambisaka swona as you can see le ka page ra Khalanga Productions a ni ma swa ku video yi le ku flowing ku hava ku swi nga fika swi fakiwa swilo swo fana na leswi le video leswi ni nga fika ni kombela swilo ku it's fine ni ndleleni screen recording because vanhu va hina a va yelani la as already stated so video a yi fambi yi kha yi hansi a na ku yi khata ni yi ta fambisa swi fambisaka swona slow swi yi nga endlisa swona sweswi yi nga tisa swona originally hi ta yi tshikisa sweswo yi ze yi fika la yi ta yi kha yi fika soon so swi ni hlamarisini ku what's happening se mara a hi yimeni hi fika laha hi kha hi vulavula swilo leswi mi nga ta mi kha mi swi vona ku le ku tikeni let's go a fika sweswi na hi ndza ka lava ti photo hi vuya ka ti-MCs as you can see so video leyi teke hi munhu un'wana swi kahle ni tlhela ni swi confirma ku I'm not the one who took this video ku na munhu un'wana yena laha a kota ku va loko a votela a va kha swi vona so as you can see even before hi tlika laha swona ku na hosi ngove hi loyi then Padma Mabanda already ma swo yi le ku hlometeleni laha na chavisa MC hi ve hi kha hi swi vona already a hi swilo leswi nga chansiwa so video a yi continue of course as you can see na nkarhi of course wu going from 0700 to 0701 as you can see so the individual of course if fika a pressa ka ti-votes ka a henhla ka hosi ngo Mr. Post as you can see a swi editiwangi swi tlhe swi loada na laha hansi ho ni yi tlherisa nyama mi fika mi kota ku swi vona ku laha hansi laha yi mavito ya lodini a hi chekeni ku ma swona laha ka hansi ka tlani ku fike ku loada vanhu vo fana vo Tanzania vo kona as you can see so a swi editiwangi swilo leswiwa i swilo swa real as you can see then video of course yi continue instead ni ku a tlika na Padma Mabanda la hi kota ku confirma ku hi yona for real na so ivi a hi tlika as you can see kwalano hi leyi ya pfula hi yo Padma Mabanda of course yi nga na 5,000 friends kwalano na 23 swa timuchala kumbe sweswi as you can see sweswi kwalano i loko scrolleni a ya hansi so ni ta tlhela ni nghena of course na hi account ya mina ni mi komba ku himpela hi yona Padma Mabanda as you can see kwalano okay so before hi rhwala tala hi confirmini account ya mina as you can see nghene ka Padma Mabanda so as you can see yaleyo 5k friends as you can see kwalano so yona na posted exactly the same swi swo editiwa leswa so guys so swo editiwa sweswo as you can see kwalano yi tlhela kambe ndzhaku video mi kota ku swi vona ku swilo leswi swi continuous na timinete data loko hlayisa to ku 2 minutes as you can see kwalano ti ta continue sweswi na timinete ta xilo lexo recorda swilo swo chasiwa a yi tlheli kambe at the back as you can see sweswi kwalano ya tikomba ku a ya ha ri ka 2 minutes yi kha yi continue ya henhla kwalano so swi raise so many questions guys ku ri swi ta njhani murhangeri like munhu loyi a nga na position yi ku kumba ngopfu ka ADP a fika a vota against Benimanga the president swi raise so many questions and mhaka leyi mi nga ma hleketa yi sungule yi humelela making tshinya vanhu swino a yi swi ndleni koku yona yi swi tikomba ku hala a ku a mistake yi vi yi swi lunghisa ku na ntiyiso video yi kona already mara swi le ku hlamariseni ka Padma Mabanda na yona ku yi fika yi ndla leswi kumbexana swo na kumbexana yona i swihoxo guys we never know mara mina ni ta mi report leswi ni nga byeriwa swona ku Master T timhaka ti bihini le secretary general SG ya ADP yi fike yi votela Mr. Boss
of course the votes ta ka langa production se mina vheta mina loko so sweswiwa hayi a ho yima hi vona ku mhaka ya kwini maybe kumbexana va nga kota ku yi update kumbe a ku ri xihoxo we never know va kota ku yi clarifya va yona mhaka leyi so as a outro swi tala mzempese mayingani of course yi lunghisa mhaka ya khamera ya yona yi seta kahle ti-picture ta se ti humesa swin'wana as you can see kwalano it's very very strange a va hi setele khamera mi rhanga phanda lava nga close of course I'm not sure yini kumbexana iPhone yi va ku yi kha endla so a va hi lunghiseli mi rhanga phanda kwalano mara mhaka ya SG loko ni hlamariseni na mina mara update yaleyo as you can see of course ni tlhela ni rhandza ku khensani maboko ya ni rivele ka previous video mina a nga fika ku Master T yale 175 tag ya wona swin'wana na khensa swinene mana khensa swinene I'm not sure if I khensini na any team kambe na yona na khensa swinene na yi fika ku 40 rand yale Master T na yona tag ya vona swin'wana na khensa swinene support ya n'wina swi kahle guys lava tsakelaka ku support of course you can support a hi xikolokolo and then of course another big support ku va mi kha mi vona ti-advertisements tona swi endla ku channel yi kota ku ya mahlweni because tanihileswi mi swi tivaka xin'wana na xin'wana ku tirha mali these days va kona mhaka leyiwa mara na khensa swinene lava tsakelaka ku nyikela button va yi ri kona yi tsolo ku thanks munhu u fika ti bela thanks kwala a ba na amount yaleyi a tsakelaka ku nyika yona minimum kwala i 14 rand as you can see munhu a fika buy and send even then munhu a adda credit or debit as you can see kwala henhla hi leswo mara mazaza nkosini nga ri na movha sweswo endla nga ku hi we nga dlaya mufi hayi hala ulandela gabaza hayi kahlupheka